Lakhipur online na puthokchaba December ki tang 19 thangje nimit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoiba Pao Laibak asigi hanagi Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh gi aroiba mathau mangam ngasi ayuk pangthoklagani Manipuri Laimalup Eastern Guwahati lingkhat kiba chahi ama mapung pharakpa numit chinglemna pangthokre Apunba asagi mangal village level federation office hangdokre Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda amadi Sunrise Club sanabungda football tournament sing makha chathari amasung Sub Junior National Championship ta Assam ki sepak takraw team na medal kamarom lorakre Haujik mapung oiba Pao tabirase Laibak asigi hanagi Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh na leikidabada Laibak sinba thungna jati ki firal tangkhai ching thaduna nimit tare ni chumna saknai rabalu chingba sigi mafam dai kai khumnama utlagani ngasi ayuk mahaki aroiba mathau mangam pangthokna naba sem saba loikre mahangna leikidabada Pradhan Mantri Narendra Modi na awapa phongdokladuna mahaki paujel ama dahai ningthina khang hairaba economist ama oina amasung awon basing puraknanaba kathoklaba luchingba ama oina mahakpu matam pumnamakta ningsingduna lehoragani economist ama oina tongan ba pham singda mahakna Bharat Sarkar ki thabak tawkhi khudong chadaba matam amada mahakna Reserve Bank of India gi governor gi thodang su lawramki hanagi Pradhan Mantri Bharat Ratna PV Narasimha Rao gi matamda finance minister oina Lebak asina seltum gi awaba mayok na matamda mahakna anauba senmit loan amagi lambi semki Pradhan Mantri ama oina lebak asi chawkhana na ba mahakna pangtokhi ba thabak thoram sing ningsingduna lehoragani Well, what you think of me or what the country thinks of me is something which I cannot speculate, but as I mentioned earlier, I have tried to serve my country with the greatest sense of dedication and commitment. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. Manipuri Laimalup Eastern Guwahati lingkat kiba chahi ama mapung pharakpa numit ngarang December gi 19 Amsing Jorabat KM7 Resort ta chinglemna pangthokre Laimalup ki President NG Bijaya Kaisamna tharom mapu oiduna pangthokiba thoromda Mahanagar Jila Parishad ki Chairman Srimoni Borokonwar Colonel Kaisam Tejamani Yumnam Nabakishore Spokesperson WMC Suala England Jorabat Ward Member Rajbari Mairapaibi President Laisram Champa MD Sigi Member CH Santi Kumar Amasung GP Secretary Chandana Das Sonapur Mandal Amsing Sakti Karana Mathangsina Chief Guest of Honor Oina Dais ki Leiteng Oiki President NG Bijaya Kaisam VP A Pratima M Babusana H Nadia TH Moninder na Maira Chokatuna Tharomadu Hodokhi Lupki Oiba Seho Isaina Tharom Hodokhi Bagalenana Lupki member singna Laibak Nima Jagoi Isai Amadi One Act Play Amasu Kudotamki Lupki Joint Secretary TH Thabaton na Keynote Address Treasurer M Sandhyarani na Chahigi Chakachadingi Paudam Pathoktuna Tahanki Thauramda Lupki member singna Assam gi State Anthem member Pumnamakna Amatoina Leptuna Sakminaki Dais the Lengsin Kibasingna Tharonga Mari Lainana Wanganki Chahi Simagi Awan Nungai Kongsetta Sanminara Kibi member singna Harau Nungai Bapongdok Minaki Lupa Sigi Thawai Kiada Mang Thana Chongtok Kibi Laima member Taramatoida Lengyan Amamamgalunana Ikai Kumrezaki VPA Pratimana Thagatwarol Pituna Thoromaduma Pungpana Luisinki Ay sune isa se ngamdaba adune khong gi chikpana ahing jutumde Kasargi Dholai Ramprasad Purdaleba Dukan Amadagi Chau Sangkraba Lin Kharo Amapare
दुकान मपु प्रोजेंट सिंगाना पाव पीपदगी धोलाई दलेबा हवाई थांग रेंज फॉरेस्ट की मियोय मरी लाक्तुना इराई निमित की निमिदांगदा लिना दु फादुना पुखी लिना सी चौराकना फुट 13 रोम सांगनी हाइरे इरमसिदा हई सिंगलबा उमंग लोइसंगी मियोय सिंग ट्रिकाल चक्रवर्ती की लमजिंग मखादा मखोय मरीना फादुना पुखी बनी हाइरे खंगन जबामा चाही खुदिंग लेप्तना चथरकलिबा कासार जयपुर सिबस्तान की उमंगलाई इरात थौनी लाकलिबा जनवरी की 12 नोमाइजिंग निमित्त पांगथोकलगनी नुबित असिद मियामना इनाट की फिजोलदा सरुक जाबितुना थरोमसिबु मपुंग फानबियो हाइना सिबस्तान उमंगलाई लुब जयपुर की एडवाइजर ए इबोतोन सिंह की चेरोलमदा खंगलकली अदुगा इरात थरोमसिदा लेंबिरकपा मतमदा लमसाक चाबगी मवोंगदा साउंड सिस्टम यौहन बिरक्तनबा खंगनबगा लोइनना थौगैदबा ताहैदबा थौदोक वाथोक थोगंदनबा कमिटी की माइकेतगी खंगलगली खंगन जबामा लखीपुर टाउन की वार्ड नंबर 8 लेरिबा वेल केयर मेडिकोस्ता मखल मखा कया अना लायंगी दमक तोंगान तोंगानबा डॉक्टर कयाना निमित खुदिंगी लायंगदौरी डॉक्टर यूसुफ एफ चौधरी MSENT ना नोंमाइजिंग खुदिंगी निमित जुंग पुंग 12 दा डॉक्टर CH राकेश सिंह MS ऑर्थोपेडिक सर्जन ना थांगसे खुदिंगी नुक्तिल पुंग 3 दा डॉक्टर दिब्यज्योति भट्टाचार्यना लेपापोकपा जुमसकैसा सगोलसेन अमदि थांगजगी नुंगथिलदा डॉक्टर विक्रम भुया डेंटिस्ट ना निमित खुदिंगी नुंगथिलदा डॉक्टर बेनजीर अहमद लस्करना निमित खुदिंगी नुंगथिल पुंग 3 तगी नुमिदांगी पुंग 9 फावबा डॉक्टर पुष्पिता सिंहना निमित खुदिंगी अयुकी पुंग 9 तगिना अयुकी पुंग 9 अदुगा नुंगथिल पुंग 2 मखाई तगिना पुंग 3 फावबा अदुगा डॉक्टर त्रिवेणी हफ्लोंबार फिजियोथेरापी ना सगोलसेन इराय अमदि थांगजगी नुंगथिल पुंग 2 की मतुंगदा लायंगदौरी अदोंगी कुदोंग साबा मतुंग इना मोबाइल नंबर 8134835398 नंबर असिदा मांगजौनना बुकिंग तौबिनबा वेल केयर मेडिकोस की माइकेतगी खंगलकली निंगसिंग जबामा हयेंग दिसंबर की 19 नोंमाइजिंग निमित नॉर्थ ईस्ट ज्योतिष एंड तंत्र रिसर्च सेंटर सिलचर न सिलांगदुना लुबसिगी ओइबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगी सखंगनबगी अमदी बराक बेली की अखन मियोय खरदा इकाई खुमनबगी थरममा आयुकी पुंग 10 दगी सिलचर ए के चोंदो सुपरमार्केट त पांगथोकदौरी कुस्तीबु सौगतपिबा मरुप मपांगसिंग थरमसिदा सरुक याबिरनबा लुब की प्रेसिडेंट डॉक्टर H अमरेंद्र अमसुंग सेक्रेटरी डॉक्टर रवि कुमारना नलुकना निंगसिंगलगली अवांग पोसंगबम खुलेन इम्फाल वेस्ट कम्युनिटी हॉलदा अपुनबा असागी मंगाल विलेज लेवल फेडरेशन BLF ऑफिस हांगदोकपगलुनना अहुम सुबा चाही की जनरल बॉडी की मिफम ngarang पांगथोखरे थौरमदा प्रेसिडियम मेंबर ओइना चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी मैसना मंगी BLF की प्रेसिडेंट हाइखाम बिनोदिनी चनु अध्यक्ष इम्फाल वेस्ट लाइसरम बोबी नोंमाइथेम प्रवीणा कृतिबास वहेंगबम विसर्जित निगोंबम सगोलसेम चंद्रिकाना चिंगबना मथंगसिना मयाई तांगबा ललेंगसिनखी BLF सेक्रेटरी M बिजेंटिना तराम नोकपकी वारोल पीखी थौरमगी नुंगी ओइबा वारोलना ट्रेजरर टीला ताना पीखी फेडरेशन असिना हौकिबा चाही सिंगदा तौकिबा थबक सिंगु थवटकिबा लोइनना BLF असिगी प्रोग्रेस रिपोर्ट अमसुंग फाइनेंस स्टेटमेंट सिंग मिफम लेना सिदा पुथोखी प्रोग्राम असिगी थागत वाहिना N शर्मिला देवीना थमखी All Jiribam Sports Association AJS na silangduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda chathariba 19 suba N Haricharan Memorial Sub Junior Boys Football Tournament ki ngarang sanakiba match sa CKC Chingdongli kaina KMYC Kamrangabu goal manga amada maithiba pikhi match sing adu KS Nilkamal Iqbal Hussain Javed Hussain amadi visual na conduct to bikhi Tournament asigi ngasi nungtil pung 2 makai taba matamda CKC Chingdong Lekai ga KMYC Kamraga ga sanagani Sunrise Club Kadam Pokpi Jeribam na sinduna Sunrise Club sanabungda chathariba ahanba Moirang Themnaba Chandra Singh Memorial Open 6A Side Football Tournament ki ngarang sanakiba ahanba mesta SRC ke na SGPSA bu गोल 33 सिनोदा माइथिबा पिखि अनिसुबा मैचता UPSC लाक्तबदगी मोयांगथेम ब्रदर्स वॉक ओवर फंखि अहुम सुबा मैचतसु आनंदमोई क्लब लाक्तबदगी मैरा क्लब टीमना वॉक ओवर फंखि
Marisuba matchta YLC laktabadagi United Brothers teamna walkover phangki. Mangasuba matchta SRCK na Moirangthem Brothers bu goal 3-0 da maithihanki. Match sing asi Aziz Haider amadi A Babahan na conduct tobiki. Tournament asigi hayeng December gi 18 da anisuba quarter final match ta YLC na Maira Club ka sanagani. Anisuba match ta Anandamoy Club ka United Brothers ka sanagani. Ahumsuba match ta na SGPSA A ka UPC ka sanagani. Marisuba match ta SRCK A ka Moirangthem Brothers ka sanagani. Mangasuba match ta na YLC ka Anandamoy Club ka sanagani. Aduga Taruksuba match ta na United Brothers ka Maira Club ka sanagani. December gi 12 dagi 13 phawba Kerala gi Kasaragod jilla da pangthokiba 39 suba sub junior national championship ta Assam gi sepak takraw team na sana gi medal galoina atei medal cameron phanglakre. Assam gi nupi macha gi quad team na final match ta Manipur gi team bu score 13-35 amati 13-10 da maithianduna goal laurakre. Panbayai Assam team na girls squad event ta gold, girls team event amasung girls regu event ta bronze medal aduga boys squad event na silver medal laroke. Assam Sepak Takraw Association Astagi President Bhavesh Kolita amasung General Secretary Dr. Bisnu Ram Nunisana sanaroi singda harau tayamba phongdoki. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuro Massage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chawkhatlaba Mahusagi Layang Patap Singasina, Diabetes, Kidney Amadi, Liver gi Anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang Naba, Khu Naba, Nerve gi Anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi Laina amasung Nupa gi Hakchang Thong gi Laina, Loinana, Hakchang Sikpa Saba Amadi, Joint Pain, Layang Jari. Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai. Lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani. Advance booking ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call tawbirak na maning singjari. Aroibada maruiba pau amukhanna Laibak asigi hanagi Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh aroiba mathau mangam ngasi ayuk pangthoklagani. Manipuri Laimalup Eastern Guwahati lingkhatkiba chahi ama mapung pharakpa numit chinglemna pangthokre. Apunba asagi mangal village level federation office hangdokre. Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda amadi Sunrise Club sanabungda football tournament sing makha chathari amasung Sub Junior National Championship ta Assam gi sepak takraw team na medal cameron lorakre. Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.